kumsang ni sompakua kumtop lama tangin khovelin COVID-19 3 asetana atira chuan natna hlo om tak he shikaya piang thi ngal top na niom takin atang thanga ma se adar zau zela he shri hi adal tial nge ni he shikai mu chote po damdoi shan pa chuang lem lovin andam le zel maya chuti chungchuan shipuya ni a hlo om kan ti zela a hridan na te hial siam chu anita a engtin nge akal zelang ti hi ngai to tham ania chuti lai chuan he shipui leng vel kara chanchin ngai nom beng war thlau le dangdai tak te in ngai thadon te ang pakhat na shrilau wangin airport a thathum India mi US a omta pakhat kumsom thum paruk mi chu coronavirus hri a hlo awangin thathum chung te me umai Chicago International Airport a alo biru ani chu hepa hian coronavirus a hlo awangin thlona chuan angam ngang lova thlona trum huna hian thathum chung zet alo thep kual vela hepa hi aming chu Aditya Singh ni in Los Angeles California khomi ani a Chicago khopui O'Hare International Airport a nikum October ni som pakua atang khan alo biru to a thunei tu te chuan dular zanga cheng sing thum le sang ruk vel alo ru man ti soin thu buai an siam sak ani sing hi Los Angeles khodaya a thian pa nen in lo in an khosa a hospitality subject a master degree anei ve thapa ma se na anei lova tun ma in thil ti sual anei lo antia airport a hian khwal jinten an pe khom ei tur mangin ein no puar thin ani achungchang rel na aro rel tu judge Susana Ortiz chuan airport thu nei tu te nena he thil thleng hi mak ati thu sein phalna nei lo na thok tu po ni lo papakhat chu phal lo na hmuna thathum chung zet thu nei tu te hriat lovin alo khosa thei in ti na ni a amak ka ti hle mai ti in akhaka sing po hetianga aidilem ne na ilo tei kol vel hian thlona manga zin thin te himna chu din hun der thong taka ida a hei hi thil poi takani ti in azir bok he thu hi DNA India website atanga lak ani pani na sipai ain Dr. Anthinem nikum sang ni le som ni chung khan India rama sipai ain Dr. Anthinem zok nikum chung khan India le China te chu ram ria anin mura sipai po in nun na an chan zeu zewa sipai zale paruk lain an duty line nun na an chana ma se sipai nun na chan za thian doctor nun na chan a hen lo na sa hle a nikum chung khan India rama doctor zasari somthum le palizet an duty line an thithum ani AIMS Resident Doctors Association RDA President Louis Dr. Harjit Singh Bhatti chuan hripui thar doctor te po in angai na an hriat lo alen mai baka personal protective equipment PPE kit in dai lo na awangin doctor te chu hrilaka an him lo ni in asoi hripui alen ran tir khachuan doctor te hi covid wata ni som pali an duty zona ni som pali an quarantine le a chutiang chuan an kala ma se han rei dewa ngai tha an tial tiala COVID-19 symptom an nei chawin test anita a chu chuan doctor te chu din mun thalo taka ada ta ni in Dr. Bhatti chuan asoya doctor te po anin uluk lova thau chuak antama thisen sang nen an dan pa ngai ai rima na an tho awangin an tuara nun na chan an tam pha ta ni a hriat thu asoi bok India rama hian mi sang khat zathum somli pathumin doctor pakhat in trom zel ang kan ni a doctor zasari somthum palizet an thi awang hian dam lo nuai somvel chu doctor nei lovin an om ti na ang ani chu he thu hi India Today atanga lak ani pathumna hridanna an thi pui COVID-19 hridanna la ka wanga nun na chan hridanna thi pui ta hlau zok chanchin hi chu I hreto mai thei Moradabad Uttar Pradesh sa damdo in hathok tu pakhat thi chungchang kha soivele reng ta ila ani kha Covishield vaccine alak nuwa athia soizui alo hle ani damdo in a wat boy anti anga thok kumsomli paruk mi Mahipal Singh hi Den Dayal
upadeya hospitala ward boy na thoklai ania hridan na alak nu loka athi awangin achung te chuan covid-19 vaccine wanga thi ni in an ngaya ma se district thunei tu te chuan athi nu a postmortem report atangin athi chan chu vaccine anilo anti Moradabad Chief Medical Officer Milind Chandra Garg chuan singhi ataksa anzai nuwa alung apuam liana thisen khang ong boka alandana chuan lungphu chola thi ani atia athi nuwa arwang zaitu Dr. Pathum te poin corona vaccine wanga thi ani lo thu an soyani Moradabad CMO hian vaccine ladang te poin vaccine lak nuwa luhai le khosik an neya sing ang hian harsanna an tok lo ti asoya sing athi na chu vaccine wang ni a rian lo thu asoya ni heti la hian singa fapa visal chuan apa chuan athi main akhola thok harsa ati awangin akau ni in asoya kapa hian vaccination center hi dar khat le chan be vela achu sana ina ka ho puya athol hei theilawa akhu na sa hleya pneumonia aveisa dewa ritlang de boka ma se ina kan thlen hnuwa harsanna nasatak anei zuita a akhua asika atho aha na sa hle a cholni khan sarkar damdo ina kan lu puya zana aboral tamayani ti in asoi singa chung te chuan an pa chuan tun ma in thok ngalama harsatna anei ngai lo thu an soya a ritlang khosik zeu zeu ti lo chu parisel tak ani ti in afapa chuan ripui len lai po in damdo ina duty renga coronavirus po akai lawani atibok mahipal sing hi report chen khata chuan kumsom nga le pani mi ni in an soibok heti la hian Moradabad district magistrate Rakesh Singh chuan singa thina chungchang hi chui chiang turin damdoi lama mithiam tak tak omna tim dinin anni hian an chui chiang don ti asoi hemi ba ka hian Karnataka state a Bellary khua a papakhat aming Nagaraju kumsomli pathummi po COVID-19 vaccine alak nuwa athiboka ani hi health department na thok nget ni in January ni som paruk khan vaccine hi ala a January ni som pariat tho tan ni khan an tho na tluin a om chung na atia anu loka athizui tamai ani vaccine alak wang ni angai na alian hle ma se ani po hi doctor te chuan lungphu chol an pu le bok ani he thu bo sei lai hian covid-19 vaccine lak run pui tho khatna a pek tura ruaman mi noi thum sing khat sang ruk zathum somsari panga zinga noi ni sing ni sangli zathum pakhat pek an ni to a za a somsari point pariat pakua lai pek an ni to heng zinga hian vaccine an lak wanga harsat na nei AEFI anti mai adverse events following immunization zanga somriat anom to a heng zinga pasari che hi damdo ina da lu ngai khopana ania soito angin mi pani anthi ani hethu hi news 18 atanga lak ani palina meizumi anwan nei India Rampum Huapin Council of Scientific and Industrial Research CSIR chuan survey nein meizumi tele blood group O te chuan coronavirus shikai na chance an nei claim an ti ni chu CSIR hian India Ramhmun sang somli vel dona an zir chian na chuan meizumi te chu coronavirus shikai na chance nei claim an ni an ti a blood group O te po shikai na chance nei claim an ni a blood group A le AB te chu he shikai ol samjing ami an ni an ti bok CSIR hian an zir chian na hian puitling sing khat zali somni le pasari te sample an la a tharuk chung zir chiangin an zir chian na hi CSIR Institute of Genomics and Integrative Biology IGIB Delhi in an bultum ani a thlathum chungin an mizir te taksa chuan COVID-19 free lo do tu an siam mana tharuk nuwa phei chuan antibody level hi asang le zual ni in an soyani an report hi hemi malama mithiam ten meizumi te chu COVID-19 shikai lo om an ni ti a an lo soinen ain kala ma se an report a hian France Italy New York le China rama po an zir chian na chuan meizumi ten
COVID-19 hi an kai tam lo ti tarlan ani thu an soitel boka he zir chen na hian mithiam te po abar khai hle ani he thu hi DNA India atanga lak ani pangana COVID shikai bakin ase Wuhan Laboratory China a research beitu te chuan bak sample la tura an pu an luna coronavirus shikai bakin an se na sa hle ti an soi coronavirus 3 mu chu ani ma kum ni liam ta a Chinese scientist ten invent na tel lawa na an thok lai video chu tuna hian mu chu ani a he video a hian Wuhan Institute of Virology scientist te chuan live virus anti mai bak te chu marks wo lo le utlonga an khoi nok lai alanga hei hi World Health Organization safety rules on PPE bo chiat na ani anti he video hi Chinese TV crew eng berinemo an lak kung sang ni le som pasaria ti chu ani in an soya scientist pakhat phei chon akut longin bak chu akenga scientist pakhat phei chu bakin na sena wanga akut vung te po tilan ani he video thu soitu chuan bakhian virus chi sang an pai thei ti de chu a soi ang loi thung ni in Taiwan Times chuan an ziak ani he video hi internet a mu tur a lova China Rama News Channel lian ber China Central Television CCTV anti logo thunga tuna hian WHO mithiam te chu China Ram Wuhan a hian coronavirus lo tran dan zir chiang turin an thleng to a hetiang video thu riat ani le ta hian an thil chuina ul samna a thlen don nge thil chui ati boy shot don ti chu mai to tham tak ani he thu hi DNA India atanga la ani thungai nom bengvel thu dikle thu thar ni boxi i riat theinan he channel hi lo subscribe la notification bell lo met nge yang che